this purpose. Apolone Cholongo lo atukorenaka Esisiak kolo esiomtos Ngora boys Stephen Ojangole nyesa balebe etodolikisi ai napeta arei ido esaltosi abuaunu Osomero ka ai sitetaun itogoi Esisiak kinak. When we launched the association, we agreed on 3 projects to start with. Yes. The first one is a computer and a printer, so that we can multiply examinations in the school. The second one was to build this bus shelter. Initially, our girls were bathing almost from the bush, and then we shall go to the third. That will be the teachers' houses. LC3 Ngora Town Council, Sam Otim, Koraida Bobo Ediopeto Sap, Lukolo, Esiomtos Osomero, Lopelo, Nyesi Abalebe, Kapakina Kesi, Ajulakine Somero, Kabongokin, Adoketaiti Ke Nakolo Sek. Loskinete Polonoi, na itapo na yare so kwape obis. Kota anyi bonebe, tomukari disiwe jaselo epoti ongaren, ojai Ngora boys adoketaita chie, merebo bona kopa nejai, yesidum naji bonebe, pedo ayaun bere, Acuuman ngini, Nigeria sa ingito. Apollo Kintone committee le yaite Somero SMC James Onyait nyesa balebe ichasete do kwana kesi ai tutub Esisiak kwa adol noto Acuuman anu vision iduel witorto sine arano siche minister na rasiche muruop so isinyi kokiti kwana na anyun bi duel we jasne otopak sarere ngin rai kwana na percent ne ja head teacher kede ke timu anyun be kitolo munete kese dwe ikoto da ile pakene ngunu we famata kwa obis and ogis arrengesi onu epu toni ne todolikino to kesa iru jasete ngin na anyun be la Osomero ochao Ngora. Apolone Somero Florence Agwan abalebe ererenge engarene no ke apugani ke bon etodolukinata Esisiakalu ai napeta kej Soma oto inachana lulembo esiomtos ne esabaka da pesuru ayaono a computer a system kerela computer kada printer Ngora boys yala mongonoi emala ngola suban narai a protocol ipuhe teachers me ku kotamata ayaonuti obis and ogis ne pepe onyemo opoto pedos ichi otomo Esisiak kinak kesi yala masi kisumuni kitosi ai keun Acuuman yala mano ya nitaona nguna lwale mtu kesi eraido kwa nepel kosida mwalimu na anyun bonebe ilosi so aito soma gangat na le mtu kesi aito jokara Acuuman yani Ngora boys, because our parents have been sacrificing a little they have to buy papers, but now we have now got a computer, so now our parents will not have challenges and we shall be doing exams all the time. Ejokuka nu soma ete Esisiakalu ituntos asani keche na anyami atar na ada abu itodoka kesi kuju. Kanua TV East tolbatedait Osomero Ngora boys Ngora Town Council Ngora District.